all Meghalaya Food Teachers Association ke Bekentop khatsan spa arpuingot kino hikai haki school SSA beper ke jela kaladawa nak sorkar ban perlong kampura haki bak nek jing dawa kalami hak jing elang emer jingmut blokot belong nak tanat education ke sorkar jela lingba Vijay Kumar Mantri Commissioner and Secretary Katnat Khat Patrick Noyeng Archa Apsaw Hagani Jingelang La Shimantalang Ru Daga Meghalaya SSA School Association Ka All Meghalaya SSA School Teachers Association Nalor Ki Opsar Sorkar Hakabalai Kran Ni Kimat Jingdawa Juki Nohikai Bat Kiwe Pat Kimat Kinong iram ka All Meghalaya Food Teachers Association kilaong baki kwaru baki tulap chungki ka Dewan One Batch ki personal account chungki omsyu ban penrung lang baki school managing committee ki bapay ik school baki hikai namar ka don ka chingkhate pisa nakatay ka tulam tagasngi nagaliang jog government rikat bat ki SSA parang hikai borok ila khot ingi bani shom meeting lang na kabata bani discuss lor ki issue pair ki baydai bat jong ka kanega pura jog ki tamjoni ki kinong hikai te halor juga ne kasngi mentang ni ki for teacher nge wanlang ban ngi lay kran isibun ki issue rengkar bat ki SSA teachers ke bang lay kran te ngi labu hakmat joki anak kalian joki ki for teachers ke ba mensua ngi dei lang kaju i rede tangadien ngi la spread no yengi ke ta for teachers ke ba yengi labai dengan yang jong ka state government te hapo jong kene ka meeting mata kasngi ke bang lay kran but nagalen jo sarkar ni ba kilai shimbi kini kilat ki point nagalen jo ni kum bagi labo nagalen jo ni kum for teachers kawai ka bah khmat ni labo kade halor ka regularization ka ba nagalen jo ki kum for teachers kum ba siajar sanspar ko ingot ki for teachers ni lakwilanti bagan nagalen sarkar kan regularize no yengi namta bade ni labo ro hakmat jo ka government halor jong ka equal pay for equal work mar boro sikatna hadu manta manehi ni ku ki for teachers ni yo khat rajar katba ki SSA no ikai pade ki yo arsaw rajar asafut asa head teacher tingi snow ba ni yatrelang ka ju ka school ni share lang ka same workload te kumtang ikarpa ka government ba kum kani ki jing fair kam dei bandon show apdeng ka ju ka school jadi nak kata tahu ibu akumat jaga government ba kan pedlam halor jaga ne ba nilai osnuru jaga kubor ba nilai yo e kajinga ya kajinga menjur nak ne juki ba kin sampai ke panghalor jungi halor kane but lada ki regularizing i ba kin seal enhancement dia ngiru kin sailang kaju kumba lelang ibor khoi ha kaju ke school tinggi sutanat halor jaga ne but nagale jungi kum ki for teachers nila pandro kawai kata kalomba kin sumubaha ban ai di yangi halor jong ka personal account baro sikatna kidan nagaliang juki karo friends sungi kiba na pogaro hills kilayo ki personal account juki kadba yangi paringi sani nimyo apo personal account kumta ngira kapat ka meeting mamane bat kila ang ruman simkia lo kane ngi kanban ngin sayo ya kineki coba ban ngi sayo lo ya kineki personal account ki account jomi ngi la ya kran ba nakaliam jongka kini kinong ikai ki badai pas NIUS arjar khatnyau arjar hadu arjar khat khandai ba nakaliam jong kini itu kinong ikai ki badai ki in service teachers kina yo jing pensyai bagi tu in service teachers kila mantap kam te halor kata ru nilai pandu ya clarification nagaliang jongga education department halor jokini ki MTET bat kila pensyai ngi MTET certificate kila banda nomor ngi sayo ga jubab hadu benai February 8 right bagi sa pensyai ngi kila man penle ngi ga special MTET for in service teachers and the SSA teachers but yaki for teachers hukum jo na ka banta kito ki bam sim par lapas ya kenika MTET but nilayo jingte bro mangila boro hakumar jong sarkar ba labum no ban consider yangi ya kenika sitet ru bikin consider no kawai ne certificate ka ba ya ka jo kerdan ba MTET te nangta pade tangkini ba na kale chuki ku for teachers ki ba nilabo but ngilayo jingte ba kinsa khot biang ingi sai sisien banyakaran mahalor kane but most probably try benai February untai in sayo ay jubab biang
halor jom kakum ke wala khot ini kami tinggal dari sini. To pila ban pensayang ya bade taka personal akang pimut bakum no pimut bang ban yo ka kapi ka ban poi bisa ka akang jumpina kan urkom na boros kata ka poi na kampoi na. Baru si kata iyo lang daka jo kalam som ka akom kabadai jom ka school. Di nak school pada kisah ai bengi segi akom jungi. Waras hakiat kiwi di district jom ki Garo pada Kila yo direct baik saka personal account ke joki iklam dan kamban late saka taka SMC account. Jadi nak kata dong ye bunsi ni syam jing maha ha ka ba yadai bat kane. Mar baliyu ba ngi kum ki for teachers itu ki ba syam jin nak kata problem ki babon ba ki secretary joki school pair kim lab ka kelas lam no tepapli ngi kum ki for teachers ki bangiam up ni itu lob ngi syam jing lada ki secretary ki SMC ki penslam hadin balad yo order hadin balad yo ka order ban yo layo tulop te ka syam jing ba nilai discuss kursi nomor kan dia bagi nilai mi ru ha ki department education department but ila person ni ban syam ki ana chokane ni teman Hatu kejudan yang pada insyaallah nak pada kata bade jing yo bade nak sekolah tu nak sekolah ju piki ot yang pada kata salary ju pi ne pi yo kemadi men yo. Nilai kerana po jong ka association but kiladon ki bopen pau lor jong kane ba kaladon ke jingot even wana le for teacher ubayo khamdu naru te usha ot khambun haki SMC tinga karpan ru ki SMC ba halor jong kane yo ban yo snow ha ba ya kerana po ka association adu kanu ki ut ki jenjar ki for teachers namar bana lor bengi nang yo dunana school ginang sha ot shisho ki school taka jingot ingin mla ban tim karno ki ot lane ki ais mo bahaya dala deru ban kersian ya ka school ru katar ngem nang matong enrei ira kan par ban jen lalom ki SMC bakin pelaj mo ini ki for teachers bakin sangat Tu ka ika pi yo ka kubo na po bade bukan ka personal account ki ongkom no. Halo juga ni ka personal account ila yo ba yo kubor mata ka sini ba kinsak ai no ini direct pa siya account jong ni ki for teachers. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya